بتنجان المطاعم. بتنجان المطاعم اهو، عملناه زي المطعم بالظبط واطعم وانضف. يا نهاري على الجمال، بصوا طري ازاي زي الزبده، يعني ممكن تاكليه حاف كمان كده. بصوا بصوا الدقه الجميله، بصوا ازاي مستوي جميل، وممكن تخليه كمان معاه طماطم. يلا نشوف عملناه ازاي وعملنا ميه الدقه بتاعته ازاي. يلا بينا. هو انت لسه بتقلي البتنجان في الزيت او بتشتريه من بره؟ لا، تعالى اقولك على طريقه حلوه قوي للبتنجان. هتشربي كمان ميتها، هتبقى ميتها عامله زي ميه الترشي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يلا بينا. هنجيب البتنجان خرم صغير جدا وننضفه كده تمام كده. هنجيب الميه المغليه ونحط معلقه ملح، معلقه كمون، بابريكا، شطه، بس كده. وبعدين ليمونه، حطي القشر كمان هيدي طعم، وشويه خل، وارمي بقى البتنجان بتاعك مع قرنين كده 3 فلفل. يلا نحطه على النار يتسلق سلقه حلوه، نسلقه سلقه حلوه. يلا بينا. تعالوا بقى على بال ما البتنجان بتاعنا يتسلق نعمل الدقه بتاعته. طبعا الدقه بتاعته بسيطه جدا. فلفل، توم، انا عندي توم مفروم، معلقه ملح، كمون، كزبره ناشفه، بس هي دي الدقه بتاعته. هنفرمها كويس كده. بتنجان كلنا عارفين حبيبه الكمون، حبيبه الكمون. حط معاه عصرة ليمونتين، بحب هو الليمون، وشوية خل، معلقة كده كبيرة، وعلى حسب المقدار بتاعك. انا عاملة حوالي كيلو الا ربع. ونضرب تاني. تمام كده، اتضرب كده كويس. الريحة ايه تحفة. يلا بقى نحشي البتنجان بتاعنا. بصوا السلق اهو، لازم يبقى كده. بصوا لونه حلو ازاي. اللي عايز لونه اغمق من كده، يعني لونه الحمار بتاعه اكتر من كده، ممكن يحط حته بنجر. بس الريحه عامله زي ريحه حمص الشام، ريحه حلوه قوي، والميه طعمها حلو قوي. يلا بقى بينا بقى نشوف. هنطلع الاول البتنجان ونشوف هيتعمل ازاي. نجيب بقى كده طبق، سمي الله كده، اهي. يا سلام على ريحه الدقه وريحه الميه، ايه ده؟ بتنجان المطاعم اللي بيتقدم وبتاكلوه كده كأنكم اول مره تاكلوا بتنجان. بجد انا بعمله طعمه حكايه. ممكن يقعد عندك شهر في التلاجة، المهم بس تاخدي بمعلقه. انا حطيته في علبه علشان عايزه هغطيه في ميه البتنجان او ميه الدقه اللي احنا عاملينها. بصوا المطاعم بيعملوا كده كميه كبيره، وبيعتبروا الميه دي ماده حافظه، يعني البتنجان بيحفظوه مده طويله، يعني مده طويله. فاصلا الميه بتاعت البتنجان دي ميه متحيقه، طعمها حلو، عامله زي ميه حمص الشام كده، ميه المخلل. بس هي بقى ممكن تعملي كميه كبيره وتخليها في التلاجة، ممكن تقعد شهر. ولا تشتري من مطعم ولا تجيبي حاجه من بره، حاجه هي معموله على ايدك ونضيفه وطعمها حلو، احلى من بتاعت المحلات. يا رب الوصفه والفيديو النهارده يكون عجبكم، ومتنسونيش في دعوه حلوه، وربنا يحسن ما بين ايديكم. مع السلامه في فيديو جديد.